ndirimbe itele juru mfite ibanga nibitsemo n'ubw'ibibazo by'isi byose byabitange nzakizera naracunguwe iramagije iyo nk'inkuru y'ihumure siniheranwa n'agahinda iwacu sino ni mw'ijuru naracunguwe iramagije iyo nk'inkuru y'ihumure siniheranwa n'agahinda iwacu sino ni mw'ijuru ufite Yesu aba afite byose nk'ibyishimo n'amahoro y'ibyago bije ndahungabana atera ejuru akaririmba ati naracunguwe iramagije iyo nk'inkuru y'ihumure siniheranwa n'agahinda iwacu sino ni mw'ijuru naracunguwe iramagije iyo nk'inkuru y'ihumure siniheranwa n'agahinda iwacu sino ni mw'ijuru Satani ushaka iki ko nta ruhare ukimfiteho ni kuki ushaka kunyihebesha kandi Yesu mbereye byose naracunguwe iramagije iyo nk'inkuru y'ihumure siniheranwa n'agahinda iwacu sino ni mw'ijuru naracunguwe iramagije iyo nk'inkuru y'ihumure siniheranwa n'agahinda iwacu sino ni mw'ijuru naracunguwe iramagije iyo nk'inkuru y'ihumure siniheranwa n'agahinda iwacu sino ni mw'ijuru iwacu sino ni mw'ijuru iwacu sino ni mw'ijuru